Возможность работать для всех. Девиз открывающегося в этот четверг в столице форума говорит сам за себя. Шанс трудоустроиться должен быть у каждого, кто ищет работу. И инвалидность, бедность, другие социальные факторы не должны стать препятствием на этом пути. А как в реальной жизни, обсудим с нашей утренней гостьей. Рад видеть в студии Домской площади Ингу Можниеце, социальную предпринимательницу и основательницу ассоциации в поддержку устойчивого предпринимательства и сооснователь этого форума. Доброе утро, Лабрит. Лабрит, доброе утро. От первого лица. Я внимательно изучила программу мероприятия, особенно список участников. Мне кажется, что уже это само по себе говорит о том, что возможность работать для всех, в том числе для инвалида, человека из группы социального риска, кажется сегодня вполне реальной. Jā, protams. Un ņemot vērā to, ka uzņēmēji ar katru gadu arvien vairāk domā, kā tad piesaistīt sev darba spēku, un ir ļoti svarīgi piesaistīt arī lojālu darba spēku, tad arī cilvēki ar invaliditāti ir tie, kuri var strādāt darbu attālināti, kuriem ir iemaņas un kuri ir ļoti lojāli arī darba devējiem. Tādēļ arī uzņēmēji arvien vairāk skatās pēc iespējām, kā tad tikt pie lojāliem darbiniekiem. Итак, действительно, такие возможности, их спектр становится больше, шире. Это говорит о том, что сегодняшний латвийский предприниматель как таковой начинает все больше задумываться о лояльном сотруднике. И, говоря о списке участников четвергового форума, Рижский аэропорт, первая больница, Ригас Уденс, Ригас Межи, Риме и еще около 20 фирм и предприятий. Список вакансий достаточно широк. Кстати, какие примеры удачного такого трудоустройства вы могли бы показать и рассказать об этом участникам? Jā, es varu pastāstīt par Rimī Latvija pieredzi, kuri šobrīd savos veikalos nodarbina cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Tie cilvēki, kas krāmē plauktus, liek preces, un viņi šo darbu dara ar ārkārtīgi lielu rūpību. Tas, ko sociālais uzņēmums Ligero ir ieviesis kā jauninājumu, ka šiem darbiniekiem nāk līdzi darba mentors, kurš viņus pieskata, un tas darba devējiem, nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, dod papildus drošību, bet tai pašā laikā tā ir drošība arī cilvēkiem, kuri strādā, jo viņi ir savā vidē un viņi kvalitatīvi veic savu darbu. Конкретный пример – торговая сеть Риме, где начинает трудоустраивать и занимать на работе людей с душевными расстройствами. Важно еще, что рядом с этими людьми активно работают и менторы, и это тоже говорит о том, что ситуация в целом меняется к лучшему. Вы сказали о том, что работодатель ищет лояльного сотрудника. Инвалиды, люди с особыми потребностями, а люди из групп социального риска. Кто эти люди? Tas ir jebkurš cilvēks, kas ir jums apkārt, jo ir jāsaprot tāda lieta, ka ir cilvēki, kuri slēp savu invaliditāti, un iespējams jūs pat nezināt. Bet riska grupā ir arī cilvēki, piemēram, kuriem ir bērns, kuram ir invaliditāte. Tie ir romu tautības cilvēki, tie ir bijušie ieslodzītie. Tās ir tās sociālās atstumtības riska grupas, kuras ejot pa ielu mēs neredzam, bet viņas ir. Un viņiem ir grūtības dabūt darbu, jo īpaši, ja tas ir uz pilnu slodzi, ir nepieciešama darba devēja pretīmnākšana. Un jautājums, ja es tagad uzdotu jautājumu, cik daudz darba devēja ir gatavi nodarbināt bijušo ieslodzīto, tur būs stereotips, bet ja tas nāk caur drošu vidi, tad darba devējs sāks domāt, varbūt tomēr. Итак, это каждый, кто рядом с нами, и каждый, кто скрывает либо свою инвалидность, либо что он воспитывает ребенка в инвалидной коляске. А еще это ромы, бывшие заключенные, и, как отмечает госпожа Можниеце, этот список можно продолжать, потому что, увы, до сих пор, несмотря на то, что, как мы уже в самом разговоре отметили, позитивная тенденция, ситуация с трудоустройством инвалидов и людей из групп социальной отчужденности, такого риска улучшается, но, тем не менее, приходится до сих пор разбивать такие стереотипы.
Jā, stereotipi joprojām ir, tāpat kā darba devēji daudzi, dzirdot vārdu pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti, viņi saka, Inga, tad jau man ir tulīt pacēlājs jārīko, īpašie galdi jāpērk peles, tā kā datora aprīkojums, lai viņš strādātu, jeb kaut kā savādāk pret viņu jāuzturas, ko teiks darba kolektīvs, bet ir jāsaprot, ka pieņemot darbā, jūs nepieņemat cilvēku ar invaliditāti darbā, jūs pieņemat cilvēku, kurš var veikt darba pienākumus. Un jums ir jāpieņem darbā tāds, kurš to var darīt, neatkarīgi no tā, vai viņam ir invaliditāte vai nē. Jo uzņēmējiem ir svarīgi, ka tiek izpildīti darba pienākumi. Un savukārt citas organizācijas rūpējas par to, lai šo cilvēku kvalifikāciju celtu un viņi iekļautos darba tirgu. Итак, принимать на работу инвалида очень часто в ответ доводится слышать, а что коллектив скажет, как он на это отреагирует. Наверное, придется обустраивать подъемники, менять среду рабочую, расходы. Тоже может заметить предприниматель, обращает внимание нашего гостя. Но самое важное, что на работу принимается-то не инвалид, а человек. И прежде всего нужно смотреть на его качества, в том числе подходит ли он под эту специальность. Это самое главное. Накануне нашего разговора я в социальных сетях увидел вот такое откровение девушки-инвалида. У меня прям вопрос наболел. 2 года еще постоянной работы. Сталкиваюсь с завуалированной дискриминацией из-за зрения. Я со своим образованием и знанием, вот о чем мы только что говорили, да, выпала полностью из рынка труда. На бирже, да, предлагает, разве что кассиром поработать. Я бы и не против, но приходишь, а у вас проблемы со зрением? Кавычки закрываются. Что делать? Конечно, прийти на форум, но вообще по сути. Sāksim ar to, ka ir ļoti mērķēti jāatrod pareizā auditorija, pareizie darba devēji, jo ir uzņēmumi arī formā, kas piedalās, tie jau ir atvērti, ir gatavi paskatīties uz dažādu veidu invaliditātēm. Bet man ir ļoti skumji dzirdēt šādus stāstus, ka cilvēki izkrīt no darba tirgus. Tādēļ mēs, gan biedrība, gan arī sociālajie uzņēmumi, kur nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, stāstam stāstus, kā tas ir to darīt. Un arvien vairāk, piemēram, šajā fórumā man jau uzņēmēji paši zvana un saka, Inga, es esmu atradusi vakanci, kurā man varētu derēt kāds cilvēks. Vai es varu piedalīties? Saku, nāc uz fórumu, piedalies. Tātad tas ir divvirziena ceļš, jo arī cilvēkiem ar invaliditāti ir jāsaprot viena lieta, ka ir svarīgas iemaņas. Uzņēmējs nevarēs pieņemt darbā cilvēku tikai tāpēc, ka viņš ir labs cilvēks, jo vajadzēs arī produktivitāti, jo uzņēmumam ir jāpelna un jāmaksā nodokļi. Итак, это улица с двусторонним движением, отмечает наша гостья. Важны навыки конкретные, но важно и можно найти понимающего работодателя. И вот этот четверговый форум подтверждения тому. И еще важно, что это мероприятие, это не только, скажем так, биржа труда, быть может, в широком понимании этого слова, но это еще и возможность для работника увидеться со своим будущим работодателем, а это еще и советы экспертов, чиновников, юристов в разных ситуациях, связанных с поиском работы, это трудоустройством, да? Tieši tā. Un vēl tas, kas arī pieminot iepriekšējā tēmā, kas mums ir nepieciešams. Mēs nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, ne tikai ar invaliditāti, arī cilvēkus no citām sociālajām grupām, esam sapratuši, ka ir pāris izmaiņas, ko, piemēram, valdība varētu veikt, lai cilvēki varētu iekļauties darba tirgu, jo šobrīd pabalstu politika īsti nav saskaņota ar to, ka cilvēkam ir augsta motivācija strādāt. Un līdz ar to mums arī fórumā notiks diezgan spraiga diskusija. Viņa būs arī redzama tiešraidē Delfos par to, ko tad mēs varam mainīt valstiskā līmenī, lai cilvēki ar invaliditāti gribētu un vairāk iekļautos strādāt. Вы затронули непопулярную, но больную, в частности, среди предпринимателей тему, да и не только, то, что нынешняя политика пособия, она не созвучна с мотивацией искать, находить и работать. А что здесь нужно изменить? Es saprotu, ka mums ir ierobežots laiks, lai par to runātu, bet sāksim ar to, ka valstī ir jāsaprot,
kāda veida pabalsti ir un kas ir tas slieksnis, no kura cilvēks meklējot darbu, nezaudē kādus citus statusus. Jo nevienmēr cilvēks aizejot darbā būs pārliecināts, ka viņš varēs to izdarīt, tāpēc ļoti vēlams ir padomāt par statusu pārejas posmu. Piemēram, tie, kas ir maznodrošinātie, jeb trūcīgo status vai tie, kas ir iestājušies rindā pēc dzīvokļiem, ir jādod periods, kurā tā kā pārskatīt. Iedomājieties, piemēram, cilvēks vēlas strādāt, bet aizejot saņemot kaut vai par 1 centu lielāku algu, viņš izkristu no социального dzīvokļa rindas. То есть ваше конкретное предложение, чтобы когда такой человек из группы определенного риска трудоустраивается, он автоматически сразу с первого дня трудоустройства не терял эти пособия, да? Должен быть какой-то переходный период. Jā, un mēs šobrīd skatāmies uz to un runājam, ka tas varētu būt 6 vai 9 mēneši, kuru laikā cilvēks integrētos darba vidē, saprastu, kas ir darbs, pierastu pie disciplīnas, un tas ir veids, kā mēs viņu atgriežam darba vidē, jo ir jābūt tam balansam, ka pabalstam jābūt mazākam nekā atalgojumam. Tiklīdz viņi ir vienādi, es teiktu, ka es ļoti labi saprotu arī tos cilvēkus, kuri neaiziet strādāt. Kāpēc man strādāt, ja man nesanāk vairāk? Итак, такой переходный период мог бы длиться от 6 до 9 месяцев, но здесь, отмечает госпожа Мужница, еще и важен баланс. Пособия в таком случае не должно быть вровень или больше с зарплатой. Я уже сказал, что этот форум не только биржа вакансий, но еще и возможность услышать советы экспертов, чиновников, юристов. Каким опытом они готовы делиться, о чем пойдет речь в четверг? Jā, mēs tieši no darba devēja puses, un tajā diskusijā piedalīsies Rimī Latvija, piedalīsies sociālais uzņēmums Ligēro, būs arī Ivars Balods no Invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons, un tas, par ko mēs runāsim, kas ir tie šķēršļi realitātei, ikdienas dzīvē, ar ko mēs saskaramies, un ko iespējams mēs varam risināt nemaz netērējot valsts budžeta naudu, bet vienkārši pamainot procesus, pamainot skatu uz to. Un tas ir tas, ko mēs arī diskusijā vēlamies izcelt. Kā jau jūs minējat, jā, šī tēma nav populāra, ļoti daudzi politiķi visticamāk nevēlētos viņai skarties klāt, bet ja mēs vēlamies palielināt cilvēkus, kas maksā nodokļus un ienāk darba tirgū, tad mums šīs izmaiņas ir jāveic. То есть это та призма, через которую на проблемы и решения смотрят работодатели, и об этом тоже пойдет речь на этом форуме. Кстати, лично вы замечаете, видите ли вы, что ваш пример вот этого социального предпринимательства увлекает и других? Jā. Es to esmu pamanījusi. Es kopš Sonido zvanu centrs kopš 2019. gada ir darba integrācijas uzņēmums, un es zinu, ka tiklīdz uzņēmēji izdomā, ka vēlas nodarbināt cilvēks no riska grupām, tad pirmais zvans ir man un saka, Inga, kā to izdarīt? Tātad nevis viņa aiziet kādu organizāciju pajautāt, bet pajautā man, jo uzņēmējiem svarīgi zināt praktisko realitāti, kā tas notiek. Un es saku, tas sākas viss ar sarunu ar cilvēkiem ar invaliditāti, ko viņiem vajag, jo bieži vien viss, ko mēs iedomājamies, varbūt viņiem nebūtu nav vajadzīgs. Tā kā saruna ir pirmais, ar ko sākt. Un jā, un šajā sarakstā ir daudzi, kuri pieteikušies paši. Tātad jau проактивно сака, es tam esmu готов. И у кого наверняка тоже есть такой же опыт, как и у вашего предприятия, как отметила госпожа Мужница, довольно часто и доводится слышать телефонные звонки. Хочу трудоустроить инвалида или пришел человек с особыми потребностями. Что делать? То есть очень важен еще и вот такой конкретный диалог, обмен практическим опытом. Некоторые ваши коллеги обращают внимание на то, что, возможно, это тоже один из стереотипов. Приходит инвалид, устраивается, а это надолго? Ļoti āķīgs jautājums. Потому что для многих ваших коллег важен не только лояльный работник, но еще и стабильность, чтобы идти вперед. Jā. Es domāju, ka tas tomēr atduras pret dialogu pašā sākumā, kā darba devējs ar darba ņēmēju runā. Un tādēļ arī šādi fórumi ir svarīgi, tāpēc, ka ir svarīgi kādas lietas arī praktiski pamēģināt, notestēt, kā tas būtu. Un ir arī pārbaudas laiks, joprojām tas saglabājas. Visiem darba ņēmējiem tas ir vienāds.
un tas ir periods, kurā tu vari saprast, kā tālāk strādāt, vai dar vienam vai otram, jo tajā brīdī abas puses ir izvēles priekšā, turpināt vai nē. В таком случае обе стороны находятся перед выбором, перед вот этим разрушением стереотипом, и главное начать, и главное диалог, о чем мы уже тоже говорили сегодня. Очень много мы рассказывали про форум, как стать его участником, куда приходить, что надо иметь в виду. Приглашайте. Jā, es vēlos aicināt tie, kas ir domājuši par darbu, bet nejūtas pietiekami iekļauti darba tirgu, jūtas atstumti, aicinu 25. septembrī no 10:00 uz Koka Rīgu, kur norisināsies fórums un būs vairāk par 20 uzņēmējiem, kuri piedāvā vakances, tieši fokusējoties uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tie cilvēki, kuri saprot, ko tas nozīmē, tie cilvēki, kuri vēlas pieņemt, jums tikai jāsaņem drosme, jāatnāk un jāpamēģina. Берите желание, смелость. Итак, 25 сентября, центр деревянного зодчества Кока Рига на улице Красотаю в Тихом Рижском центре с 10 часов утра. Еще какие напутствия будут? Ir vides pieejamība, būs kafija, maizītes, sarunas, diskusijas. Un pats galvenais darbs. Praktiski. Un pats galvenais darbs. Это действительно самое главное. Большое спасибо утренней гостьей Домской площади. Сегодня была Инга Мойжниеце, социальная предпринимательница, основательница Ассоциации в поддержку устойчивого предпринимательства и сооснователя форума «Возможность работать для всех», который состоится уже в четверг и который стал предметом нашего обсуждения здесь, в студии Домской площади. Спасибо и позитивного дня. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Спасибо. Этот разговор, видеоверсия, позднее вы можете посмотреть на YouTube, Латвийское радио 4, наш канал. Смотрите, комментируйте и делитесь. Домская площадь. С добрым утром!